Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakinhon ya lekai jong kari Bhoi United FC kalayo ban Korea ke jing job ha kesngi sedang lani Plie Pyrda ya ke lempung ya lekai football ya ka bala tip kom ka invitation knockout football tournament arajar arpulai do arpusau ya ka bala penlong de New Nongstown Sports Social and Cultural Club ka jing job jong kari Bhoi United kadai hadian bakalayo ban Khyrwit hadu sau gol lanot ya ka Kanchanjunga FC haga jing lekai persha haga te kesngi Plie Pyrda ya ka te ke lempung shu haga te kesngi ya ka nam man of the match layo ban kordo Paul lele nagri Bhoi United FC haga bau ba CP Maukon EDC ka West Khasi Hills kumu kongsan ulayo bansam nalor kongsan haga te kesngi la donong ru ba Srali Rashir Sorar gasnong New Nongstown ba GCM ni president ke NNSSCC kiwe pat kinong ket kam ke NNSSCC kiri orang ba bat kiwe de Shu ya kata kesini la penipu iping ru de kijing shan kijing ruai de kiken hon paper football tournament education tournament juga tahun ini kita merajar Plie hadu arpusau apa Plie di hari ini guru that your game and tournament fly high as the balloon sobat ini tak kira mulai kita sudah Neng lah ke kita satu ni, nama nyumdon dijaga ke bagian, dijaga ikai ke bagian bentuk ini, akademi benkai kena ajuni ban ikai ke sports lebih nama nyumdon. Ngai lah lebih baik ke sport polisi juga dengan punya arahan kembali. Ke serkar ke bentuk thom bantu kini sport lebih don keleng. Semua banyak orang yang kini kena ke bagian sab. Kadang gue nak kathong kaba gue nak kibat untuk berkeluar. Ini pun kita kisah si thong yang kena jadi nadu nasto. Bala na pipek naka education policy kebangi dalam nota. Asal itu ada yang kena jadi banyak nak madu bagi dangdut school. Banwa ikasap kebangi dah. Bahkan ni ketika kelak ketika platform ketika densan kaba nila banyak ikna Di bawah kesak hakikot. Shakmat ni kan jing salia le hin ai dau ba le